no kuba ikaze mwese mukurikiranye channel Umutsindo TV yabari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Uyu rero akaba ari umwanya w'amakuru wagezweho kuri wa kabiri tariki ya 17 Nzeri 2024. Amakuru yacu reka tuhere kuri inkuru y'Imasisi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ivuga ko M23 yafashe agace ka Rukomfu ariko kakaba karamukiyemo imirwano ikaze. Iyi mirwano ikomeye rero yabaye kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 17 Nzeri 2024 mu nkengero z'agace ka Kaniro muri teritwari ya Masisi hagati rero ya FARDC ndetse na M23 aho bivugwa ko uyu mutwe wamaze gufata agace ka Rukomfu. Ni mirwano rero bivugwa ko yatangiye saa 8 z'urukerera mu gihe M23 ivuga ko yatangiye saa 6 n'igice. Bituma rero abaturage benshi bata ibyabo abandi rero bahasiga ubuzima. Umwe rero mu bagize societe civile wavuganye na Kivu Morning Post ariko tifuje ko amazina ye atangazwa yagize ati kuva saa 8 z'igitondo imirwano hagati ya FARDC ndetse na M23 irakomeje hafi ya Kaniro. Ati nyeshamba rero zafashe umujyi wa Rukomfu imirwano rero ikabikomereje hafi ya Kaniro. Yongeyeho ko kandi abaturage benshi bataye ibyabo kubera urusaku rw'imbunda nini n'intoya. Ibi rero bikabije bishimangira ibyatangajwe n'umuvugizi wa M23 Leonce Kanyuka mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri aho yagize ati kuri uyu wa kabiri tariki ya 17 Nzeri 2024 agana mu masaha ya saa 6 n'igice z'ijoro itero by'urugomo byakozwe n'ingabo zishyize hamwe z'ubutegetsi bwa Kinshasa byibasiye uturere dutuwe cyane Rukomfu, Gisuma, Bufaransa ndetse na Zunguruka. Amakuru yacu reka tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko urujiji ari rwinshi ku rusaku rw'amasasu rwabyukiye mu murwa mukuru wa Mali. Umurwa mukuru rero wa Mali Bamako wibasiwe n'igitero simusiga cy'iterabwoba kimwe se cyangwa byinshi kuri uyu wa kabiri tariki ya 17 Nzeri 2024. Amasasu rero yatangiye kumvikana mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri mu murwa mukuru wa Mali nibura inyubako imwe ya gendarmerie yo muri Mali yibasiwe. Yes, iki gisasu rero cyambere cyumvikanya agana mu masaha ya saa 11 za mu gitondo kuri iyi saha rero yo kuri tariki ya 17 Nzeri 2024 mu murwa mukuru wa Mali. Iki gitero kandi kibasiwe byibuze ishuri ry'abajandarume mu karere ka Fredie. Abatangabuhamya rero bavuganye n'itangazamakuru bavuga ko amasasu yamaze byibura amasaha 3. Itangazo rero rigeneye abanyamakuru ryasohotse rigaragaza ko itsinda ry'abaterabwoba ryagerageje kwinjira muri iyo nyubako. Igisirikare cya Mali rero kijeje ko ibintu biri kugenzurwa byerekana ko imirimo yo gukora ibikorwa byo gusukura muri aka karere. Abatangabuhamya rero bavuganye n'itangazamakuru basobanuye ko biboneye itabwa muri yombi byibuze by'abantu 3 bafashwe nk'abakekwaho iki cyaha. Yes, amakuru yacu rero ko tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko intambara ikomeje kuzambya ibintu hagati ya Israel ndetse na Palestina. Mu gihe rero Israel ifite gahunda yo kugarura abakuwe mu byabo abaherereye mu majyaruguru kubera ibitero bya Hezbollah, umutwe rero wa Hamas wo muri Palestina nawo watangaje ko ukomeza kurwana inkundura. Yes, kugaruka rero ko abatuye mu majyaruguru ya Israel bahunze kubera umuriro wa Hezbollah niyo ntego rero nshya y'intambara nk'uko rero byatangajwe na Minisitiri w'Intebe wa Israel mu gihe rero Hamas yo ivuga ko yiteguye kurwana inkundura. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yerekeje mu Misiri kugira ngo baganire ku bikorwa bigamije guhagarika imirwano muri Gaza. Kuri wa kabiri rero tariki ya 17 Nzeri 2024 Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko gutahuka kw'abatuye mu majyaruguru ya Israel bahunze kubera ibisasu bya Hezbollah ubu ari imwe mu ntego guverinoma ye ifite. Mugihe rero umuyobozi wa Hamas kuri ubu yemeza ko ku ruhande rwe yiteguye intambara ndende hamwe n'abafatanyabikorwa bayo mu karere.
kuva rero iki gitero cyagabwa cyo mu mutwe wa Hamas wo muri Palestina wo kurwanya Israel kuri 7 z'Ukwakira 2023 imirwano yakomereje hagati y'ingabo za Israel n'umutwe w'abisilamu bo muri Liban Hezbollah ushyigikiwe na Iran. Rero nk'uko AFP bivuga ihohoterwa ryambukiranya imipaka ryahitanye abagera kuri 623 muri Liban, cyane cyane rero abarwanyi n'abasivile nibura 141. Ku ruhande rwa Israel rero harimo na Gora yo mu gice cy'amajyepfo ya Syria kigaruriwe. Abayobozi batangaje ko hapfuye nibura abasirikare bagera kuri 24 ndetse n'abasivile 26. Ni mu gihe rero ku wa mbere tariki ya 16 Nzeri 2024 Hezbollah yigambye kugira ibitero byinshi byibasiye ibirindiro bya Israel. Naho rero ingabo za Israel zo zikavuga ko zagabye ibitero ku byihebe byo muri Liban. Minisitiri w'ingabo muri Israel Yuva Gallant yabwiye intumwa y'Amerika Mose Washington yasuye Israel ati amahirwe y'amasezerano aragabanyuka kuko Hezbollah ikomeje gushyigikira Hamas. Yavuze ko kandi ibikorwa bya gisirikare ariyo nzira yonyine yo kwemeza abaturage bo mu majyaruguru ya Israel bakagaruka mu ngabo zabo. Umunyamabanga rero mukuru wungirije wa Hezbollah yatangaje ko itsinda rye ridafite umugambi wo kujya ku rugamba, ariko niba Israel itangiye intambara tuzahura nayo kandi igihombo kizaba kinini kuri twe kimwe nabo. Umuyobozi rero wa Hamas nawe yijeje ko umutwe w'abisilamu wo muri Palestine witeguye kurwana intambara y'inkundura ku ngabo za Israel mu karere ka Gaza. Yongeye ko kandi guhuza imbaraga kw'imitwe y'indwanyi zo muri Liban, Iraq, Yemen zaburijwemo ibikorwa bya Israel byo gukomeza kurasa za misile. Yes, inshuti rero zacu z'akadasohoka, reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Nyanza. Umugore yagiye kureba mugenzi we yasubiye rero mu rugo agasanga umugabo we amanitse ku mugozi. Nyanza rero umugabo wo mu karere ka Nyanza yasanzwe amanitse mu nzu aho bikekwa ko yiyahuye. Ibi rero byabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro mu kagari ka Gitovu mu mudugudu wa Kayenzi. Aho amakuru rero yamenyekanye nuko umugabo witwa Kizimana Emmanuel w'imyaka 52 yaracumbitse kwa Dusenge Pascal bikekwa ko yiyahuye. Umugore rero we ngo yazindutse kare agiye kureba mugenzi we ngo bajyane gusenga, agarutse kwitegura asanga umugabo we yakinze inzugi zose. Umugore rero ngo akomanze amukingurire yumva niyitaba, ahamagara abaturanyi be baraza bica idirishya ngo barebe mu nzu basanga amanitse ku mugozi bakeka ko yiyahuye. Umugore rero wa nyakwigendera avuga ko nta kibazo yarafitanye n'umugabo we. Umurambo rero wajyanwe ku bitaro bya Nyanza ngo ukorerwe isuzuma. Umunyamabanga rero nshingwabikorwa w'umurenge wa Busoro Habineza Jean Baptiste yabwiye itangazamakuru ko nyakwigendera yaje aturuka mu karere ka Huye, we n'umugore we bakaba bacumbitse mu murenge ayoboye. Yagize ati rero umugore we yagiye kureba mugenzi we ngo bajyane muri Nibature, agarutse abona inzugi zirakinze kuko babanaga mu nzu n'umugabo we bonyine. Arebye rero mu nzu abona umugabo we amanitse. Nyakwigendera rero nta mwana yarafitanye n'uriya mugore, babanaga batarasezeranye byemewe n'amategeko. Gitifu rero Habineza asaba abaturage niba ufite ikibazo kwirinda kukihererana, ahubwo akakigeza ku buyobozi bakamufasha cyangwa akabwira inshuti n'abaturanyi ariko atabyihereranye. Inshuti rero zacu z'akadasohoka, naho dusubikiye amakuru yacu y'uyu munsi. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugereraho ku gihe. Mwari kumwe nanjye Dani Dash, naho utaha. Ciao ciao.